Henge kung kamsang nga pasan siri ani 3 ki kamchen yen ton ti iMac da Apple ki ro kushu da je ki iMac ni sajik cha nga chiwa chi kala ani kamchen yen ton ji ani 3 di ani digi khongje di bumchik ta tonda ni saksum ra chiresha ani didi ngala kya ja chu do discount cinema cheja tang ni ani handa di ra re ani digi keje de khari khari yo yo ro odi ani model china samsro ani didirisha bumchik da tonda ni saksum da kubya la ne MRP dinal kösha and digi model number the MK452HNA lan tishara model number 21.5 inch iMac with Retina 4K display ratio 16:9 widescreen LED backlit Retina 4K and 3.1 GHz quad-core Intel Core i5 with a 4 MB L3 cache ratio turbo boost up to 3.6 GHz 8 GB RAM do tila 1 TB hard disk do tila 5400 RPM gajresha Intel Iris Pro graphic linear and 6200 lens and the graphic card do FaceTime HD camera ratio Thunderbolt ni do dila support for high speed ratio and mini display port device do Thunderbolt di ani fast file da ani and mini display di fast ni share ratio and XDX card slot to ani 4 USB 3 port to USB 3 chiva port sheet to dila and 10 da and handed che and 1001 GB internet to dila built-in stereo speaker dual microphone do headphone jack to dila ani Wi-Fi Bluetooth 4 ratio ani Apple ki magic keyboard ta ani magic mouse 2 to ani pre-installed macOS to macOS the pre-installed ratio meets energy star requirement che Macintosh think on to ratio ani didi khachen ta hoina di kang de hora ne keyboard sleek do dila del power cable sleek do then dos resha and the taru user the chero igan dos chayre khoza and ka chero ancha power cable de di jab dala jura che dinanda chala de sleek to package dinanda keyboard ta ani mouse de gidre magic mouse 2 la dire and the sawa che and keyboard bi sawa dire di keyboard so the mouse to magic mouse 2 dire di ani dinana ne and chala den khaji sleek to richa den to resha ti ready ani and screen da de che che to re de nyam to ni Apple ki logo yo yo lig ready shego che che to re shego de ani chi great demo da china ani she de kyon sho ra hondi ki council ani ko red de zo di thang de phe ta ne wa re ti nyam to chik ti do ani Apple ki sticker
이시로 아니 디기 아니 표제 당당다 된데가 매뉴얼 된데레샤 키보드 마우스 도 간데 표제 당 거면 저러 아니 리차지 간데 치고 오면 온데레샤 안디나 targu chili tu di targu di USB targu di ani anda mouse ta and keyboard battery charge che dore dingu gi anda tuning ba jora tuning ba de la ani anda keyboard mouse ni ga la ani battery lu go yore pencil cell lu go AA battery ni lu go re ta anda tun sawa de la ani kunzu ki ani battery lu mo go che ani khab do khora battery recharge che yu tu on message so sha ani kham shamba di nyoto so shu jore and battery zo che ne recharge chi ya battery sawa 젠치 오에다 되는 여러 사고 쉬어줘래 아니 안다 튼 사와 될 혼적이 돼 아우쇼 시샤 아니 키보드 키보드 인데스리도 키보드 와이어리스 키보드 튼 사와 되래샤 딜라 와이어리스 키보드 사와 될라 카르도스나 믹세 Tilaya battery lugo mendo soda de dendo chitu nyama gi thoi ningba dela ne de yo mare khaisa test thu go yore khaisa battery lugo ro double battery lugo do thu bu shu chore di ta di thoi sa wa design de ning jo so sha se par chi sa del do indishin pan pare resha ani de kyab dela ne recharge che ga ji dela do targu usat del resha indishin ro mouse tam keyboard ni ga wireless ra re ti ani de kyab de siwa ina de kyab de la ni headphone ra earphone chu set tu de la 3.5 mm jack ra headphone che ani SD card lu sa che SD card reader che ani USB 3 port shi tu ani thunderbolt ni che ani ethernet gigabyte ethernet resha ani de kyab de siwa ina an power cable chu sa che anti and the lock system so re dina targu and the lock ka je konja ya je targu ligre on the cha de ju ina anti ya chi kuma sho ya da de ge sem de yuna nyoda de yo ina and the cha de ju shana ani mala yo re den do chiro ani and the computer de and iMac de and the thing thamu par do test zu kor re and welcome to the in just few steps your registration that is also number detail and kya to chewa na and show name ra ne dishula india name dara and tumre the resolution the 4K re ada the Mac OS Sierra le version 12.2 le iMac and 3.1 GHz Intel Core i5 memory 8GB and Intel Iris graphics che ani GB chik da chega tu graphic te ra display na do ina retina che ani 4K display re di and then storage the GB chik che tonda chik che ra GB tonda chik re ondo che ani then ala memory de nyama ina memory show che ta then ala memory show che mi do then storage che ra display preference che overview che ala RAM me wanda memory di dela go show chi du shaba ina nyama ina RAM lan de dung re ho memory to show ne baina adela RAM thangbo dela khalu sha ni wat khazulu sha di sa dung re ta di anda dina ani 21.5 inch pula ani RAM di upper tende che mi du and the sawa dina la nyama ina turning ba dele ina ani ya kyab ne ani kha che yo re dila ani kha che mi du RAM upgradation mi du dila ho chra ne di chejung di ani anda 27 inch ki display di nyoba ina ani te kyam ne RAM so ani kon ani khabje to kon ani tinala RAM di ani upgrade che tu an dinala min do chunga dinala on the resha ani 8GB RAM chara 3.1 GHz resha Intel Core i5 che iMac di nyogo di gimzen di ani editing da dinde che do nyore ani di nyogo gumzen di kharsana and window da dinde la ani system dizula window system la chiwa ina ani editing ki software dizu ani lega ya ma chiwa ina yan chik some antivirus da dinde nyota da yan chik nanglo ki hardware da dinde yabu ma dewe da dinde ki kange mangbush thigi yozangi ani anda iMac di nyure ani didi ani tempo yo ta ani ngai ta da mangche anda tingal la da garan chidi yu Mac ngal chigi ani exam la yiwa ina de ngara gergi wa ina re ani anda ta mishambala suggest ra Apple ki ta Mac system gana ani editing da dinde chitu wa ina ani yabu tools ani dila ani software ina Final Cut Pro da Adobe Premiere da dinde yore
and this sama dinala Mac na la yore ani thriki ani gamje nyenton de desami ani thriki nyenton de nyewu choina ani like ta ani stock nang la share chiro chi ani ki and YouTube channel la ani subscribe na mena and subscribe na rona ani then the subscribe la ni den lo chungure ani subscribe la de chungure ani subscribe la ni ne me yore and din ne baina subscribe la do den subscribe ne baina ani anda nyegi anda sawa den update khari yo khari kar sawa den de thengyu na nyen du sawa den de thwa da lamsa koran di lansa ne hakure la so tujena